Kalong ka kubor ka penkendet ya kari India hi borok kawai. Ha ka kari Qatar kelasem dagarai ka bakadu kataban pasi ya prangut kispai duriau kari India. Ha ka kari Qatar kelak kena bagi degi nong sentiat kari Israel. Balalapro ya kisabut belapan skam haki laptop terekam ke jongki. Kini kispai officer ka India Navy kibladan hapatok nadu upnai nailar araja alpar. Kini ki kentup yau Kapten Navdeep Singh Gill, Kapten Birendra Kumar Verma, Kapten Vashin, Sidar Amit Nakpal, Sidar Fernando Tiwari, Sidar Suganakar Pakala, Sidar Sanjeev Gupta, Bat Usailor Rajesh. Wala nagal yang kini prangut kila kerpat daga jamin. Henry kibor ka Qatar kila kentai ya kane. Henry kila rai penrem penban daga jingyap ya ki baro. Bat ka surkar India kabadang ya kun ban ya pelaj ya kite ki belasha kem. Kite ki sipai kite ki batray, uway ubatray kumu Komandan Major Indian Warship Kiwipat ki batray Hadara Global Technologies and Consultancy Service ka company Shimet bat ka baay jing hikay ya kisipai duriau ka Qatar. Kawai nakapara jong kita kisipai officer balasyakem ka Mithu Bhargava kala kerpat siya ka surkar India bakan wanlamno ya ki syalagari. Haka jing to jong ka balapus hobnay jilliw prasarik kala kerpat ya Prime Minister kari India bantuklar lem halor ka nega benta. Haka jing to kabalaong kini ke officer ka Navy kidai ki jing sarong ya lagari pat nga kerpat biang ya Prime Minister budun burom kari unwan ya lamno ya ki sya India kam dapen slam shu kapa ka nega jing to kala pen ilang ya Amit Shah bat ya Rajnath Singh.